Ove godine slikarska kolonija u Lipovcu održava se 40. put, a svoj zavidni životni vek započela je još davne 1973. godine, stvorivši veliki fundus slika istaknutih srpskih slikara, koji su koristeći razne tehnike i sopstvena umeća postavili nove nivoe kreativnosti i uspeha koje slikarske kolonije širom Srbije imaju za cilj da dostignu. Simbol, a od ove godine i logo Lipovačke kolonije, jeste stari hrast koji se nalazi u školskom dvorištu i koji u obredu zavetine, odnosno seoske slave, ima svojstvo svetog drveta i svetilišta. Zapis se veoma poštuje i niko ne želi da sa njega lomi grane radi upotrebe ili da bilo čime oskrnavi njegovo podnožje. U odnosu na vrstu drveta može se utvrditi da funkcija zapisa uglavnom pripada hrastu. Naš folklor je prepun uspomena na to da je hrast nekada bio posvećen Bogu Gromovniku, da je bio sveto drvo pod kojim su se obavljali obredi, ponekad čak i u simbiozi sa hrišćanskim. Pod hrastom u Lipovcu okupljala su se mnoga velika imena iz sveta likovne umetnosti, kao što su Milić od Mačve, Nikola Graovac, Petar Omčikus, Boris Dogan, Milan Blanša, Čedomir Krstić, Božidar Prodanović, Olivera Grbić, Milan Smelić, Jovan Rakičić i mnogi drugi. Slikarska kolonija u Lipovcu ima za cilj spajanje tradicionalnog i savremenog, te kroz prožimanje ova dva entiteta teži samo usavršavanju i napredovanju. I poštovani drugi koji ste prisutni ovdje. Meni je uvek bilo drago i pomalo sam uzbuđen kad dođem u svoje selo, u kome sam rođen i u kome sam odrastao. Lepota sam bio već i ranije i sada. Ova kolonija je nastala pre 40 godina, kada je bila koncepcija da se Beograd, koji je bio metropola kulture, malo naseljava i prenosi ta aktivnost u druge opštine i druge kraje. Mi smo tada stvorili u rezoluciji manifestaciju, a onda smo se dogovorili da ovde u Topoli napravimo nešto što će preko godine živeti, okupljati ljude i biti izvor proučavanja umetnosti u budućem vremenu. Tako je došlo i do osnivanja ove kolonije. Žao mi je što verovatno od tih iz tog perioda još sam ja ovde, drugih nema niti Kržike Abramovića, s kim sam prvo došao posle dogovora kod mene u vikendicu sa Šanom
da li će selo da prihvati, on je rekao, naš smatraj da je selo prihvatilo i da je sve završeno. I tako je počeo. Prva godina su bili probrani umetnici, ali moram da kažem, mi smo uvek tada imali jugoslovenski karakter. Prvo, nastala je kao lokalna, regionalna manifestacija, da bi ubrzo bila srpska, jugoslovenska i internacionalna, međunarodna. Dokle smo bili dogurali za ovih 25 godina, dokle ja mogu da budem svedok rada ove kolonije. Ovde su bili umetnici iz cele zemlje, iz evropskog okruženja i sveta. Mislim da ova kolonija je imala toliko sličara, svih kravaca, da će, ako se bude proučavalo slikarstvo u tom periodu, verovatno ova kolonija biti jedno od mesta gdje će oni moći da proučavaju slikarstvo u tom periodu 20. veka iz svih kravaca. Morate se samo organizovati i zvati umetnike, jer ona ima neku specifičnost i dušu koju nemaju druge kolonije. Hvala vam još jedan. Želim sve da vas pozdravim, sve dragi prijatelji, koliko vidim, ne samo komšije i ljubitelja ove Litovačke kolonije. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam treći put ovde. Moram da naglasim da smo sjajno sarađivali, a nada se mi je drago što je ovo 40. jubilarna kolonija, što samo govori o tome da čitav ovaj trud radi od početnog gospodina koji je osnovao sve ovo do dana današnjeg traje i nadam se da će trajati i dalje u svesrednu pomoć kako opštinske vlasti koji su ujedno organizatori i pokrovitelji Litovačke kolonije. Ja neću nešto puno dužiti, u ovom 40. sazivu nabroću samo imena naših dragih kolega, prijatelja umetnika. Oni su u rasponi generacijski od onih najstarijih do relativno mladih koji su tek sada završili akademiju, počeo od Dušana Đokića, Mimice Aleksić, Slavice Jovančić, Emila Sfere, zatim Jelene Lalić, koja je mladi jedan stvaralac dođen iz Pančeva, Boris Lupić iz Novog Sada, koji će doći, kada se nekako nisam zaboravila, Slavica Jovančić je tu sa nama, žena koja radi vitraže, sjajne vitraže. Mislim da će divno boraviti ovde, družiti se, sarađivati u ovom preletom ambijentu i sa divnim domaćinima. Ništa toliko za ovaj put, hvala vam. Hvala, a sada bih zamolila predsjednika opštine Topola, gospodina Dragana Janovića, da svečano otvori 40. slikarsku koloniju. Dragi prijatelji, uvaženi gosti, poštovani gospodine Miću Zečeviću, vama se posebno obraćam kao nekome ko je čitavu ovu koloniju pokrenuo. Velika je čast i zadovoljstvo otvoriti 40. po redu Lipovačku koloniju. Ja ove godine punim 40 godina, a nekako mi dođe kao da smo Bošnjaci i ja i kolonija, i time je zadovoljstvo još i veće. Ono što je bitno to je da Lipovačka kolonija ima posebno mesto u kulturnom životu, ne samo Topole, već i čitavog dela centralne Srbije, odnosno Šumadije. Drago mi je da iz godine u godinu Ministarstvo kulture prepoznaje značaj Lipovačke kolonije i ulaže maksimalne napore zajedno sa opštinom, ali posebno da ih naglasi sa mestnom zajednicom Lipovaca. Jer ne bi se okupljali na ovom lepom mestu, ne bismo govorili ispod hrasta i ne bismo dolazili ovdje iz godine u godinu, da nije pre svega ljubaznosti, gostoprimstva, svega onoga što krasi naše mladince, a što je se slilo ovih dana ovdje Lipovaca. Još jednom da se zahvalim svima vama, da iz ove kolonije dobijemo lepe i vredne radove, s kojima ćemo se ponositi i narednih godina. I neka živi i u budućnosti Lipovačka kolonija, a živeće dok je nas i dok je ovih vrednih meština. Hvala vam još jednom.
Vučić, Emil Sfera, Jelena Lalić, Slavica Jovančić, grupa Filip Kuči Pleme, dok je selektor ovogodišnje kolonije bila vajar i istaknuti umetnik magistra Željka Momirov. Tokom 7 dana boravka u selu Lipovac, a samim tim u opštini Topola, slikari su pored svakodnevnog rada na svojim slikama imali priliku da upoznaju naš kraj. Obišli su značajne i reprezentativne simbole naše opštine kao što su Oplenac, crkva Svetog Đorđa, Vinogradareva kuća, Kraljev podrum, manastir Nikolje. Takođe je organizovana poseta i manastir Lenčac, gde je upriličen prigodan kulturno-umetnički program. Kroz projekcije filmova i knjiga o Topoli, želja nam je bila da što više približimo naš način života i običaje, kao i tradiciju koju naša opština nosi. Smeštajem u seoskim domaćinstvima sela Lipovac, ova ideja bila je u potpunosti realizovana. Za najmlađe je tokom trajanja kolonije bilo priređeno nekoliko aktivnosti, kada su oni svakoga dana u školskom dvorištu svojim prisustvom inspirisali umetnike na rad. Održana je likovna radionica za decu, koja će večeras primiti zahvalnice za svoj trud i posvećenost. Sada će nam se obratiti Željka Momirov, selektor ovogodišnje kolonije. Dragi gosti, prijatelji i naravno naši domaćini, želim da vas pozdravim u svoje lično ime i naravno u ime mojih kolega koji su proteklih dana, posljednjih 7 dana razgovarali u ovom vašem predivnom selu Lipovcu, finovom ambijentu. Večeras ćete imati priliku da vidite da otvorimo izložbu onih radova koji su upravo nastavili u proteklih 10 dana. Ovde, sem ove izložbe koja će ovde biti realizovana, bit će realizovana još dve izložbe, jedna je povodom dana berbe u Topoli i naravno jedna izložba koja će takođe biti realizovana svojim radovima u Beogradu negde početkom februara meseca. Ja nešto ne bih nabrala imena autora, koleginice malo upravo to učinila sa mene. Pretpostavljam i nadam se da su sve moje kolege bili zadovoljni tog boravka ovde. Ono što je vrlo bitno i što treba da se istakne jeste da je divno što smo 40 godina proslavljamo danas, 40 godina traja povodom jednog aktivitetu. Nadam se da će opština Topola, koja je, ja znamo, snimač svega ovoga imati budućnosti sluha za dalje trajanje kolonije i dalje realizaciju narednih godina. Vi kod mene ovog puta uživajte u ovim lepim delima i nadam se da ćete se lepo zabaviti. Hvala. Sada ćemo se obratiti direktor u Kulturnom centru Topola, Dragan Mićić. Zahvalim došli na otvaranje i ujedni zatvaranje 40. jubilarne slikarske kolonije u Lipovcu, ime organizatora Kulturnog centra Topola. Želim da se ovim putem još jedan put zahvalim Ministarstvu kulture Republike Srbije na podršci već 5. godinu za redu i naravno opštini Topola, koja je sve ove godine ovde uz nas i koji je 40 godina. Želim da se zahvalim i domaćinima i svima onima koji su pomogli da ovih 7 dana slikari odnosno umetnici uživaju u ovom prelaznom šumadijskom selu. Pozivam vas da pogledate ovu izložbu, a posle toga da pređete u Lovački dom, svi oni koji nisu bili na otvaranju slikarske kolonije, da pogledaju izložbu u Lovačkom domu. Izvinjavam se, tu su radovi sa svih prethodnih, odnosno izabrani radovi sa svih prethodnih 40 kolonija, a posle toga uživajte u koktelu i koncertu Ljube Manasijevića i Milinka Ivanovića. Hvala vam. Obratiti zamenik predsednika opštine Topola, gospodin Dragan Živković. Dobar večer svima, želim da se zahvalim u ime Skupštine opštine Topola svim umetnicima, domaćinima koji su služili naše umetnike, da se zahvalim Kulturnom centru i nadam se da će do buduće opština Topola više finansirati manifestaciju i da će dugo godine trajati.